Ok. Range son tabou. Vinn la toilette là. Wow. Avec ça, ben, il est gros. Vas-y, ma va le plus gros, c'est même numéro. Wow. Mais ça. Éteins ça. Aïe, aïe. Ça y va là. Je vais tirer la robe bien belle, ouais. Je vais faire ça bien belle. Aïe. Chambre en gros tout. Mais les capettes, mes capettes. On descend. Sorti pour faire un robe, c'est tout. Aïe. Ça ou bien non? I don't know. Ouais, nous sommes pas habitués. Mais il est bon quand même. Et puis, on essaie de taper yo. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer ça. Attendez. Mais t'as ça. T'as mis la toilette. C'est en deuxième toilette qui est belle. Regardez ça. Regardez. Ça en l'autre chambre. La deuxième chambre. Hey. Ça a les lumières. Ça a les closet. Vous pouvez allumer les lumières, vous pouvez. Si vous êtes la petite, mais pas pour bon courage. Ok, on a là-bas. Ça va pas mal. Yes. Yeah. Beautiful. Is he coming soon? Yes, yes. On sait comme ça pour vidéo. Yes. Yeah, we'll be here. But you know, there's still a couple more units. But that basement, nice. Yes, basement And nice. floor. Yes. Because they have a little crack, but no foundation problem, you know? Your hair looks so beautiful. Beautiful. They so beautiful. Everything is nice. You love 19? Yes, I love You've been here since the summer, right? Yeah, I remember. it. Yeah. November. In November? Yes, Yeah. November. Oh, wow. Why it seemed like it was August, maybe it was hot out. Yeah. Maybe. I don't know. I don't really remember. That's your son? Yes, my son. Smart. Yeah. I can tell he's I'm very, glad you said very that. smart. I can He's tell. smart, yes. Oh, you're a good mom. Yeah. Thank you. You're gonna be something special when you grow up. I love your hair. Your hair looks so pretty. Yeah. You want the I love basement one? that. Oh yeah. That looks good on you. Oh, thank you. You want the basement one? No, I'm finished. Uh-huh. Okay, thank you.